I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Quarantine Zone Last Check. Pa, hajde, pođemo. Ne znam kako skipujem ovaj tutorial. Jer iskreno već sam snimao i zezno sam, stavio sam opet pogrešan mikrofon, ali nema veze. Daj mi lampu, druže. First, do a simple inspection. Ti se sećaš, ok. Gledaj kako su ti oči. Gledaj kako. Aj, dobar si dole. Leo, ti si spušio Take your time. 5 kila od butre, bre. Identify the particular ailment and click Symptom Logged. Ti si If infected. you Once you've recorded the symptoms, Nije on to, on je. still not sure? If you let the wrong one in, pretty face, please. O, druže. Smara me ovaj tutorial, ljudi. I'm not sick, I Sam swear. već igrao. Please. I'm just In 4 tired. days, we will be evacuating the survivor's block. Okej, ti si zdravo. Mislim, počeo. You're Ajde. here. Thank you. What are you doing? Is this really necessary? Da, druže, aj cijep, žute oči. What do you mean, just precautions? No šta mu, bre? Yes, sir. Ajde. Next. Ti neke pegice imaš, nešto vidiš. Sumljiv si mi, brate. Vidiš, imaš ovo siksi. What? Ajde. I don't have any symptoms. See? Don't make me wait. Hello. I tamo s ovim That's čipom. it. Not that hard, right? Okay. Also, Vidiš šta će ti can kaži. you try to avoid excessive executions, please? Možeš bre sreći kubijem. Ajde spavamo ljudi. I evo ga drugi dan. Wake up, soldier. March yourself to quarantine and check the survivor before he drops. Ajde idemo, proverimo živjele. Well, look at this one. All Identification rosy verified. cheeked. On government Quarantine rations, status no less. stable. No incidents Ja reported. mislim da si ti dobar bre. Ajde da ti vidim. Doći. I know the rules. I wouldn't be here if I wasn't okay. Ajde cepi tamo, dobro si ti. Dođi vam. Te vidim. Every second we stand here, they're coming closer. Looks safe to me. Word to the wise, Yeah. rookie. Ajde, Zombies can't Now get in get here, over to Georgie. right? He's got a little... The infect. Right? daj mi ovo. Okej. Next survivor. Da im proverimo temperaturu. This is just a bad dream. Da. Vidiš, to je samo loš san. To je samo loš san. Koliko si već izgurala temperaturu? 40. A puls 139. Čekaj da vidimo. Infect. Ti bi mogla da to ovdje dodeš. Da vidiš šta ima tamo. You'll be sure about this? Come on. Da, siguran sam. I don't have any symptoms, see? Sumnjiva si mi kad kažeš tako nemaš simptoma. Ali ajde idi. Move it. You're here. Što je pur inspection kad nema simptome, bre, druže? I'd give anything and everything to wake up from this nightmare. Ti si do 38, to beš samo kao sick. Možeš da ideš u karantinu. Ajde, ući. At least it's not a death sentence. Ja ljutio. Let's just get this over with. Imaš 180 puls. Kako da pređemo samo preko toga? Thanks for at Evo least tako letting te me ovaj live. čiko, ideš s njim. Don't Ajde. make me wait. A možda i ovaj. Ovo. Biži bre. Ti si zdrav, dečko. Kod Ren si zdrav. Ajde, beži. Move it. Please. My wife is already Šta, inside. please, druže, imaš She's waiting 200 for me. puls.
Šta, please? Beži. Please, just tell me what's happening. Dešava se to da ideš tamo na pregled. Idemo opet spavamo ljudi. External infected rushing the perimeter. Prevent breach. Okej, hoće da probiju. Liniju. Pazi sad. A ne prolazi, a ne može prođeti jer niste bili dobri. Ovo ne mi crkate svi u pašče. Reloaduj brž bre. Ja mislim da ovaj wave gotov. Ide wave tu. Vidite kako vi mali hoćete da oni kao mi ubijamo velike, pađi sad. Gotovo ljudi jer su nesposobni. Oni kao zombi misle, ne može oni nas. Idemo novi dan, pobjede. Okej, 0 deca, dobro. Everything has its... Now you know how to restock the mess hall. Okej, idemo na prodare. A vamo nema ljudi, dobro. Next. Please, just check. You'll see I'm fine. Dobre si. Ajde tu, malo da se odmariš. Come on. Samo da vidim. Identification Šta je s ovom verified. ženom? Quarantine Ajde bre, status zalazi. stable. No incidents Staj tu. reported. I can't. Ti si sve bolesnije i bolesnije. Ti moraš da ideš ovdje da se I'm so primiš tired of injekciju. this. Da ideš da primiš injekciju sad i da se izlečiš. Važi, ajde. Hoćeš ti injekciju? Ja mislim da ti nisi za injekciju, ti si više gledaš da malo ideš tamo. What do you mean, just Next precautions? survivor. Hello? Ti si mi dobro, ajde. Don't Thanks, make me wait. guys. What are you doing? Is this really necessary? Da, jeste, ajde prolazi. What's the death Move it. rate in here? Moramo pare da skupimo bre ljudi, nemamo pare. I was helping others out there. Look, no bites. Ma no bites, ajde. Cepri. At least it seems to have more Come guards. on. Please don't scan me with that. I've heard stories. Vidiš, ja moram tamo te pošaljem Is it više. like a Kako je bunker? tamo? Next. Ajde, ti si poslednja. I'll do anything. Just don't send me back. Kako da te ne pošaljem kad imaš 43 temperaturu? To je infekt. Ti si inficirana. Sad
Ti ideš tamo, You are absolutely svim sure da about ti on this? nešto pokaže. Idemo da spavamo. Okej, 0 Damn it. Okej, idemo sredimo ovo. Okej, resupply, max. Say the magic words. Let there be light. And throw the Idemo switch. sada sredimo Get a ovo. move on. Fine work, soldier. That means first. Easy as pie, but not so fast. Now we need to select the Dobra. generator. Mnogo mi Give it some smorao muscle. kao i tutorial, Don't ne get znam cocky, kako da ti soldier. skipujem. Everything in this. Kao ne postoji fora se skipuje god startaš nov game. See this? Daj ti neki čekić. Next survivor. Čekaj da imamo ovaj dvojicu. Identification verified. Quarantine status stable. Nemoj da mi kijaš u lice, I bre. don't have any symptoms. See? Kako nemaš? Ajde još jedan dan ti ovdje. I feel fine. Please, don't do this. Ajde. Izlazi. Stoj tu. I don't want to cause trouble. Just let me through if I'm clear. 150 je puls. Ti si sick. Nemaš ubrize. Ajde ti odeš ili. I feel fine. Please. Dobro, ja se sjećam dobro, ali nisam dobro. A ti si super, bre. Pa jednom da vidimo kako reaguješ, rakici. Čekaj, ako me udari. Sequel infected. Tu. I have kids in Next. there. Please. Sir. Daj rukicu. So tired. Još da imaš rukicu. Šta dolaziš ovdje kad imaš What could rukicu? be worse? I was helping others out there. Look, no bites. Šta ti s rukom? Že ti ne reaguje ruka, bre. You are in a quarantine zone. Stay calm and wait for your turn. Remove your outer clothing, hats, Ajde te pusti. glasses, and gloves. Žao mi da. I won't let you No, down. don't make I me promise. Your belongings for inspection. Sorry if I'm slow. It's hard to think straight. Nisi trebao mu Letting veziš, bre. me live. Please, I can't go back out there. Dobro, ti mi deluješ zdravo. Ti si zdrav, bre, dečko. Max. Ajde. Thank you for at least not yelling at me. Čekaj, bre, šta radiš to s rukom, ja ti udaram ti puniš u... Moraš da ješ tamo. Moraš, tako. Thanks for at least letting Next me live. survivor. I don't have any symptoms. See? Šta nemaš simptome, bre? Čeo si krv, bre, mrš tamo. Koji likovi kaže, nemam nijedan simptom. Ajde, uzmemo, ajde.
ljudi, novi dan. Umro čovjek od gladi. Dobre, 5. dan. Danas... Attention. Evacuation convoy arriving to identification verified. Quarantine status unstable. Incident Super. Super je bilo. A moramo do kompa. Da evakuišemo ljude. Jer danas je dan evakuacije. To je ovdje. Evacuation today. Okay. Vjerojatno je evakuacija kad završimo ove... Next survivor. Da. Sorry if I'm slow. It's hard to think straight. Pa ajde beži, dobro si. Come on. Ajde. Ti mi dobro. Čekaj, I'll do anything. Just don't send me back. Ma dobar, sve. Next. Ajde dalje. Kako ja tebe pustim, druže? Hey, buddy. Don't worry, I'm not sick. I just look like this. Dobre. Tu, karantin. Ah, come on, Move buddy. it. I'm not sick. Don't send me to quarantine. Gledaj. Majmune. Deluješ mi zdravo, nešto? Šta ti je s rukom, bre? Zdrava si ti kod Ren, ajde, beži. Don't make me I wait. can't believe it. Thank you. Let's just get this over with. Dobro, zdrava si. Nisi zdrava, ideš u karantin, ajde. Next. Dalje. Attention. O, druže. Evacuation convoy Ajde, čisto arriving today. testiram, odmah. Dobro, ti ideš isto u karantin. Move it. Što je poor inspection, brate, kad ima... I was helping others out there. Look, no bites. No bites, ajde, tu idi, da ti provere malo bolje. Come on. Imam tamo jedan doktor, on će ti proveri da li imaš ugrize. Detaljno. I already went through quarantine once. I passed. Sad ćemo. Pa da, prolaziš. I Next trust you guys, survivor. but this Ajde. feels Stay wrong. calm and wait for your turn. Da Remove ćeš, your bre. outer Please, clothing. can we hurry? Gle, imaš 200 I think put. we were Ti si thawed. mrtva. Ajde vam, Prepare baš. your belongings. Don't say Beds don't anything. grow on trees here, Just soldier. follow the guards. We can't keep people in the survivor's block forever. Evacuation's part of your job, Ajde da too. vidimo These evakuaciju. folks need to be moved out of the city. Da spasimo ljude. Šta si ti? Ti ideš... A, mogu da ih raspravim ovako. Dobro. Ok, završena evakuacija. I idemo na spawn. Congrats on your first evac, buddy. Novi dan, ljudi. Nice work, buddy. Naked truth. Talk to proći. Ok, ljudi. Neću te slušam da imam taj što. Beauty, isn't it? Ajde vidimo This ove. scanner can see right through clothing, pick out scars, bites. A real marvel of technology. Keep this away from the perverts. You're not going to detain me, right? A šta su ti ugrizi? Ajde, puštimo te. Deluješ mi dobro. Zombies can't get in here, right? Right? Ajde, izlezi. Hello? Dobro. Ajde, ti si dobra. Ajde, What's the odpravila si. point? Ti si sumljiv. A, to kiješ. Ti im liječ. Hey, buddy. Don't worry, I'm not sick. I just look like this. Ti si kostur. Kako ti pustim, bre?
Aj ti ovdje. Ne mogu ja stvarno. Come on, buddy. Ne možeš. I'm not sick. Don't send me to liquidation. Please. I thought we were friends. Drugari smo najbolji. Svi moji drugari, ja sam tvoj. I'm so sorry for the trouble. Please, just Kako let je me tebe pass. dopustiti? Gledaj. Ti si cijela crvena. Gledaj, tu ugriz. Moraš ovdje žariti. Looks secure. Is it safe? Da imamo tebe. I don't want to cause any trouble. Just Pogledaj si, cijela si bre izgrižena, bre djevojko. Ajde da te vidim. Daj temperaturu. Imaš temperaturu. Ali imaš krvave oči, bre. Aj ti ovdje. Ajde dalje. Next survivor. where am I going now? Please. I'm just tired. Not sick. Ma nisi bolestan. Oni to lažu. Lažu da si ti bolestan. Komšija te namestio. Ma ne. Što si takve oči? A muš? I trust you guys, wait. This Aj ću lečim bre bolesnika. I'll do anything. Just don't send me back. Ma ti si dobra, evo pa. Don't make me wait. This is bullshit. I'm cleaner than half. Pogledaj kakav si crven si cijel bre. Ko si bio na suncu cijel dan, majmune. Remove your outer clothing, hats, glasses, and gloves. Pa da deluješ zdravo. Prepare your belongings for inspection. Ti si zdravo, ajde upred. Max, I don't have any symptoms, see? Mamu ti jebe. Ma nemaš simptoma, već ja pojela. Neću bre stavim u karantinu. You guys seem nervous. Is everything okay? Idemo spavamo ljudi i još jedan dan. I gotovo. Pa nešto se dešavalo, neke smrti, nešto. New directives are now available. Check the bulletins board immediately. don't make me wait. Ma nema nikog karantinu, sve su. Što si cijel krva bre druže. Daj beži. He's got that shifty look in his eyes. Hey! Deluješ mi dobro. Ajte jedno izmerim temperaturicu. Dobro, nijem što temperaturicu. Ma dobar si djeca. Zdrav si ti. Move it. Thanks. Bye. Idemo, nisam pregledao ranac, ja stavi ranac. You wouldn't believe the things people try to sneak into their new life. Necessary. Take this guy, for example. To ti ne A real treba. weirdo, but harmless. Sometimes, though, To ti find a ne whole treba. arsenal. Can't let that into the camp. I've lost That'd spell everything. disaster. And now this? Da. Da vidimo tebe, si zdrav? Ma da. Zdrav si ti. Daj cepi. Dalje. Ajde, next. Oh god. Max, I made it. Ajde, spušti ranac. I was helping others out there. Look, no bites. Stvarno nemaš ugriza. Da vidimo. Što mu prekinu jakočke? Dobar si. To je igračkica. Da beži.
Bježbi, što pre, ajde. Finally, I'm safe. A šta da mu sizdujem, brate, igraču? Jebate, koliko glupo igra. You're not going to detain me, right? Pa sad vidjet ćemo da li ćete detainujem ili nećemo. Ali si pega ti. A lajde, pustit ću. Pušta. Zombies can't get in Next here, survivor. right? Right? Čuti bre. You are in a quarantine zone. Idemo što nešto Stay ranac. calm and wait for You your have to turn. believe me. Remove your outer clothing, hats, glasses, and gloves. Prepare your belongings for inspection. Ti si zdrava. Nisi baš zdrava. Da. Sve ovo mora se konfiskuje. Još ideš u karantinu. Možeš tako s tim tikovima da mi prođeš ovdje. Aj marš tamo. I'll do anything. Just test me Vodi. again. I already went through quarantine once. I passed. Što si ti tako crven druž? Čak šta beše ljudi kad je crven? Kad je cijelo lice crveno, samo je sika, a? Aj u karantinu, čisto preventivno, što bi mali smo čovjeka. Did you hear that? Someone's watching us, I know it. Ma gledaju nas bre. Vidim da li ti imaš temperaturu. Imaš. Opa. Ajde. Gotovo. Gotovo za danas. External infected rushing the perimeter. Evo ga ljudi, napad. Mora se branimo. Izvinite što ne pričam, ali mora malo fokus. Jebi ga, baš ide dosta. Baš sporo reload ovo ljudi, ne znam što ovako sporo. Gdje si probio? Gdje si? Dobro, napad gotov. Odbranili smo se. Odbranili smo se. GG. Soldiers say some jackass. I to je bilo to ljudi od ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem. Ako vam se svidao stavite like, share i subscribe. I to je bilo to, pozdrav, vidimo se.